Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidiq wa akhrijni mukhraja sidiq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggungan sing kami apag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasing kasanglit iwan pamudjihi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukbal na tuin pagsarang supol patuhan na bulalamin. Masing-masing kita niyo halom kabuhi. Sarta halom kusog iwan kaya. Amuin alhamdulillah. In kabuhi iwan kusog kaya biwas kato sinallahu ta'ala. Masing-masing na uusal na papakaising kita niyo. Paamuin parkala kasusuwan iwan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena biya na sinagi mga palanggungan sin ako hapag iman. Amura ini in maksud biya panjari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala maripalaw sin dunya ini. Amura in suway na to mapakay in kabuhi na to. In mahinang katan ibadat patuhan Rabbul Alamin. Dahil na mayan hakabtangan sing kita niyo. Pakignot po hiwal na to. Labi luwa halong pangatayan sing kita niyo. Amin humukot. In kita niyo. Haarama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta masimasi in kahukot sing kita niyo. Hapagtaat ha mga raakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amriyad to in maksud sing kabuhi sing kita niyo di hadunya ini mga tay manghuda agama Islam. Jadi niya mga palanggungan sing kami agama tukbal na mo in salam kasilasa kanyukatan amunyang kamuyaw ni maalop kamu waktu ini dia tempat mulia ini. Ding namayan mga katatay manghuran amunyan hagwa hula. Amuin matilusa di majara sin programa di Hanidaul Islam. Amuin pagpangadji pagtukbal si mga kaguruhan sa kahaba maabutin waktu nila biya sinduman ini. Salam kasila sa namo kanyukatan mga katutay manghuran sibu dayan kamu hagwa hula iwan sinyari halawman laong tadaira sambuangan mabut na paka pupuan kagimbagimbahan atau akan tiap-tiap binaywayan abutan sin suara matanog sing kami ini. Demikian imang sila katotay menghuran sing kami. Amuin yan kamuron biyayaon lauta dimurungog timatayng hong jimajara. Imukab sin frequency sin Thunder Bravo atau akan mother frequency hangan sin Thunder Bravo. Sarta na lauta pagpangadji hatiranan sin Daul Islam. Ingatan sing kami yang kamu biyayaon sambat semisara yan kamu nagpaantong-antong lang tatiranan ini amo inanaing hug matilusa manaing hug sin pangadjian ipagtukbal si mga kaguruhan mura-murahan pataptapon kita niyo halang katibot mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala mga palangon ha kama Islam. Jari niya mga Jamaah mulia. Habiyaon insyaallah subhanahu wa ta'ala ring mga bisarahon sing kita niyo maniutiyo ring mga waktu. Bilang patumtom sin ako muna munagin hawabaran ko lapay kita niyo katan. Hamawdo bisarahon na to
launta sa buton na to indeng mga kakahinang. Kakahinang bilang ibadat patuhan Rabbul Alamin. Sarta in mga kakahinang in ibadat ini bang nato mahinang. Daing ha idin sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang sawawan ikapinda sin kahalan sin tiap-tiap hang katoring kato niyo. Mapinda ing kahalan sin tiap-tiap hang katoring kato niyo apabila in sungko sabuton ini dumagbos sa ginhawaran sin tiap-tiap siulakan deng kato niyo. In pagyanon mapinda ing kahalan mga taymang hudaara ma Islam in mangiin kahalan niya parumayaw ing kahalan niya biidnillahi subhanahu wa ta'ala. In asal-asal marayaw ing kahalan niya dahil haidin sin Allah ta'ala bang niya mahinang in mga kahinang ini na labi na magdarayaw ing kahalan niya. Halan niya rihadun niya, labi lupa kahalan dito halo kana-kana. Amuin pasanyangon siya sin Allah ta'ala. Muna-muna di halaman dunya ini. Labi lupa pasanyangon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dito halo akhirat, adlaw kana-kana. Uuwian singkitan yung katan. Mga palangwan haagama Islam, tumtumon na to, di sin Allah ta'ala pindahon in kahalan jimajatu hangin hawaran na to hingga suway kita niyo na amuna in mamindahi sin kahalan jimajatu hangin hawaran na to. Amuyad to mga tayo mga daara Islam in dahil mga pamarat saya sing kita niyo. Di tuod sin Allah ta'ala pindahon ing kahalan sin tiap-tiap siulakan hingga suway siya muna in mamindahi sin kahalan doon naging hawaran niya. Piatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala al-Quran na mahamulya parman sin Tuhan Rabbul Alamin inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru maabi anfusihim. Sebenar tuod in mahasud si Allah di niya pindahon in uno-uno na kahalan di majato hakauman atau hatiap-tiap siulakan hingga suway sila mamindahi sin uno-uno na doon hagin hawawaran nila. Suway sila mamindahi sing kahalan jimajato doon hawin hawaran nila. Bang sila halawm si musulang patuhan Rabbul Alamin. Suway sila mamindahi. Pindahon nila ing kahalan nila dahil hapanulangi patuhan Rabbul Alamin. In magtaat sila po Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nila mahinang imbiyayad to tunyukan sila sin Allah ta'ala, pindahon sila sin Allah ta'ala, tabangon sila sin Allah ta'ala, mapindahin kahalan nila. Amuyad to mga palangon na agama Islam. Hangkan na bangin kaaunan mo, asal-asal, nagmamaasiyat patuhan Rabbul Alamin, di matungin waktu, nakatumtum ka patuhan mo Rabbul Alamin, sarta, kaya hagad mo kating kakahinang mutoy, hinang sa tula at di kawayaan sin Allah ta'ala. Saron doon, pag pinagaw sing kahalan mo, pagtawat ka patuhan mo Rabbul Alamin, balik ka pamagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabangan ka sin Tuhan Rabbul Alamin, pinahon, paano mayawing kahalan mo? Bang isabin ikaw muhot mo mapindaing kahalan mo para mayaw kaw. Arapon bang kaw nagbalik biya na sinsambat naglumi nagbalik sing ginhawaran mo sinpuas na kaw nagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala lialanuan na kaw sintuhan Rabbul Alamin
pipinda na sinalot rin kahalan mo, manjari ini ikaw magbalik, sumulang, magmaksiyat, patuhan na bulalamin. Nanamikyan dulan na ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang na nasabot sin Allah ta'ala, tungod pa mga Banu Israel, o sin Allah ta'ala, wa in udtum, udna, bangka mo magbalik. Paparkala, panulangi pa mga rayaakan ko, magbalik ka mo, sumulang, kakulang sintuhan rabulalamin, udna, magbalik na isab kami, dimihil, kasiksaan kami. Amo yan, timbay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, inlawan niya, bangka mo isab marikaku, long sin Allah ta'ala, magbalik. Magpaampun marikaku. Sarta himinang sindaakan ko. Nalaw sin Allah ta'ala, bakun tara isab kamo, iwan ulong, iwan rahmat ko, iwan kaampunan ko. Amo yan, mga palangunha ka Islam, in katarangan, sinpang Hindu kato, sinakama sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway na tuyad to, kahagaroon yung mga parkala na sabutet. Sa manjari, mga palangunha ka Islam, aun mga kakahinang, mga to, mahinang sababan, ikapinda sing kahalan na to. Hakasigpitan, sumanyang kau, hakabutulan, humayang kau. Amo yan, inding mga parjanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna ang bukting mga sababan, hikapinda sing kahalan, sin tiap pangkatoring kato niyo. Kabalikan ko, pagpinda sing kahalan, ding hamangi hal, parang mayawin hal. Muna sa buton ko, abay ta si mga ulama, amo ni pagtawa kong takwallah. Kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag mabuga patuhan Rabbul Alamin, ini ikapinda sing kahalan mo. Dahil hakabutulan, humayang kaw, dahil sigpitan, sumanyang kaw. Inyan parjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. So, ni pagtawa kung kabuga patuhan Rabbul Alamin. O ni pagtawa kung takwallah. In takwallah, mga palanggungan na agama Islam. Daran na ini pagsabuton sing kami riha tempat mulia ini, mga nasihat sing kami nakauna. Yung pagtaon takwa ng si mga ulama, an taj'ala bainaka wa baina adhabillahi wiqaya. Yung pagtaon ka buka pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuna inhiminang ka ha antara mo, iban ha antara sin adab parsiksaan sin Tuhan Rabbul Alamin wikaya. Himinang kau taming dahil haadab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uning pagtawa kong taming biimtisali awamirillah wat sinabi nawahi. Labay ring ha pamaugbog. Haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagparagbos, pagtaat, hauno una parda akan kay mo sintuhan mo Rabbul Alamin. Padstina binawahi sarta paninggali. Panangkisi panglayo iring hauno na yang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat ibagtakon wikaya. Amuyat to in taming. Taming ding haadab iman mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumawaya kau dumayaw in kahalan mo. Pagtaming kau. Intaming mo tayo manguda kami Islam, kabuka po Allah subhanahu wa ta'ala. Yarin parjadyan sin Tuhan Rabbul Alamin, ha mga tao nagmabuka pa Tuhan Rabbul Alamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Parman sin Tuhan Rabbul Alamin. Isiyo-siyo in nagmabuka po Allah subhanahu wa ta'ala. Sin matan pagmabuka kaniya, nasabot na nakaina in ma na sin pagtakon takwa, kabuka po Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, himinang kau taming, haantara mo, iban haantara sin adab sin Allah subhanahu wa ta'ala. In taming amuna, in pamogbuki mo sindaakan sin Allah ta'ala, hakadar kakaus-kausan mo, sarta, panglayo imo, panangkisi mo, dahil hamanga, piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang munahinang imparkala yadto,
na sampurna in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. So lang sin Allah ta'ala, haparman nasabot tahayin doon niyaon, isiyo-siyo in nagmabuka patuhan na bulalamin sinmatan pagmabuka kaniya, yaj'al lahu makhraja. Paaunan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, guguan dahing haparkala kasigpitan niya. Dihilan siya lawang, makagwa siya dahing ha kabutulan, ha kapiligruhan, kahalan bukon marayaw. Amuyad to in parjanjian dahing Allah subhanahu wa ta'ala, bangkaw nagbamuka patuhan na bulan namin. Hanggang narihay ni mga tayo mahuda ka Islam, siyabot panagnaan si mga ulama, indeng ha mga sabawan, hikapinda sing kahalan mo, insuway hisangon mo, doon na rin hawabaran mo, in pagmabuka matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa ayat sintuhan na bulalamin mga palangon na ka Islam. Manunjo kisin in parkala kabuka patuhan na bulalamin. Hikarihil kaluhayan kay mo. Hikaluhay sing kahalan mo. Hikahayan kay mo. Sarta hikasanyang kay mo. Bukod hadya kasanyangan di hadunya, labi luwa kasanyangan haadlaw ka na. Parman sintuhan na bulalamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Isiyo lang sin Allah ta'ala. In nagmabuka patuhan na bulalamin. Sinsampurna kabuka kaniya, yaj'al lahu min amrihi yusra. Paluhayon kaniya sin Allah ta'ala in pakarajaan niya. Inyad to mga tayo mga daara Islam, wa'ad, parjanjian, dahil hatuhan na bulalamin, ang mga sila nagmamabuka matan mon kaniya. Ampay na Allah subhanahu wa ta'ala mong jimanji, inna Allah la yukhlipul mi'ad, sabunal to rin tuhan na bulalamin, di siya magpamaruba, sin parjanjian niya, ha mga ipon niya. Amuyad to mga palanggon na Islam. I-invite ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. So panagnaan mga tayo mga daara Islam, sa baban hikapinda sing kahalan mo, amunain kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na lang si mga ulama, alayna bittaqwallah in aradna an najata. Wajib ka to niyo, in suway kita niyo magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita mabaya, sin malappas in kita, malappas in kahalan ta, dahil hakapiligruhan di hadunya, labilowa malappas in kahalan ta, dahil hakapiligruhan, haad daw ka na, suway na kita niyo magmabuka patuhan na bulalamin. Amayad to mga palangon na ka Islam. Dahil mga panagnaan, nasabot si mga ulama, amuin mahinang sababan, ikapinda sing kahalan sing kita niyo. Dahil hamangi parumayaw, dahil haramayaw, dahil hamarayaw, palabiin daw yaw, biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Hikarua mga palangon na ka Islam. Dahil mga kakahinang, amunain lang si mga ulama, insuway kita niyo, tumunay sinsambahayang 5 waktu, in pagtunay kanya, doon hawakto tartanto, nasabot sinsara, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga palangon na ka Islam. Panunay, sinsambahayang 5 waktu, hapag tunay, doon haaturan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak tu tartanto, kawayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Bukon pagpahil-pahil, bukon pagpuha-puha, bukon pagbial-bial, sin waktu ha tungod pagtunay sin sambahayang. Kaya ba'y tariha ini, law na abdalul a'mal, as-salatu fi waqtiha. In labi abdal kakahinang, ibadat patuhan Rabbul Alamin, amuna in pagtunay sin sambahayang, doon hawakto niya. Amuyad to mga palangon haram Islam, in baita gato, sin, ilaw taara mata, paliharan, paamuin mahinang parsababan, ikapindasing kahalan na to, ano, tunayan, in sambahayang 5 waktu, doon hatartan to waktu, nasabot sin sara, ayaw ka magpaliw sin waktu, ayaw ka magpahilbal sin waktu, ayaw ka manggaan-gaan, magbial-bial sin sambahayang 5 waktu, tunaya siya, hal kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaaturan kawayaan sin Tuhan Rabbul Alamin, nakaamo hasyara, amuin lang tapiyahan tangkay mo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
hanggang na mga tayo mahuda ka Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala, nanawag-tawag ha mga bariman. Ya ayuhalladina amanu, istajibu lillahi wa li rasulihi, idha da'akum lima yuhyikum. Ya kamu mga bariman, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, parman niya mahamulya. O kamu mga bariman, sabaran niyo, taimaan niyo, in Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin Rasul niya, apabila manawag-tawag kanyo. Apabila natawag kamu. Apabila kamu nataabit, sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin Rasul niya, paparkala hinang marayaw, nalang sin Allah ta'ala, istajibu, taimaan niyo in partawagan sin Allah ta'ala, taimaan niyo in partawagan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena in partawagan yan, lima yuhikum, paparkala, hikasan niyang sin kabuhi niyo. Amuyad to mga palangon harama Islam. Nariha ini mga palangon harama Islam, laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tan nidaa, fa'ajib da'i Allah. Apabila long na, karunguan mo in panawag-tawag, sin mananawag-tawag ha masjid. Muaddin, apabila manawag-tawag na, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala salah, hayya ala salah. Apabila lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam karungan yung panawag-tawag, fa'ajibid da'illah. Na taimaan yung panawag-tawag yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insa kaula-ulama tayo mo daakang Islam, in panawag-tawag, sin mga sila magbawang hakamasid-masiran, inyad to, partawagan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga bariman. Na hanggang nariha ini, lang sin Nabi sallallahu bang niyo karunguan na panawag-tawag si magbawang na sabagan niyo, karena inyan, partawagan yan sin Allah ta'ala kaniyo. Amuyad to mga palawan ha agama Islam, indeng ha mga kawayaan kato, sin Tuhan Rabbul Alamin. Nabang niyo ri, taimaon, in partawagan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man taraka Allah, tarakahu Allah. Isiw-siw lang na intinggalan niya, pasaran niya, di niya sa maun, di niya asipon, in partawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tarakahullah, tinggalan, pasaran da isabsiya, sin mahasot si Allah. Amuyad to mga palangon ha agama Islam, invite kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hangkan na, bangkaw na naimai, sin partawakan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyad tumatay mo da agama Islam, hikapinda sing kahalan mo, karena hikasan niyang sing kabuhi mo, amuyad timbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hanasabot tapan man kaina, karena lang sin Allah ta'ala, sambakan niyo, in partawakan sin Allah ta'ala, iba sin Rasul niya, bang kamutawagon, sin parkala, hikabuhi kaniyo. Hati niya parkala, hikasan niyang sin kabuhi niyo, kabuhi di hadun niya, labiluwa, kabuhi haadlaw kana. Amuyad to mga palangon ha agama Islam. Parman pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salata lidhikri, tinduran niyo in sambahayang, tinduran in sambahayang, tundayan in sambahayang, lidhikri in yan karna panumtum mukaku. Amuyad tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kalaraan sin pagsambahayang. So ikarwa na sabot tayo doon, dahil ha mga sababan, hikapinda sing kahalan, sin tiap-tiap hang katauring kato niyo mga palangwan ha agama Islam, dahing hamangiin kahalan, dumayaw in kahalan, dahing hakarayawan sing kahalan, magduruhon in dayaw niya, amunain suway kaw tumunay sin sambahayang 5 wakto, dito hawakto tatanto, nasabot sin sara sin Tuhan Rabbul Alamin. Amuyad to mga palangwan ha agama Islam, in dahing ha mga nasabot sin mga ulama, tungod pa amuin sababan, hikapinda sing kahalan, sin tiap-tiap ang katawring kato niyo. Hikatu mga palangwan ha agama Islam. Hikatu, dahing ha mga sababan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, biidnillahi subhanahu wa ta'ala, bang ini na hinangta, ha tulos ikhlas, pag-iman patuhan Rabbul Alamin. Muhong sing karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah tabaraka wa ta'ala, dumayaw in kahalan, sin tiap-tiap siulagan, ng mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikatu mga palangwan na agama Islam, al-iktharu min al-istighfar. Amunain magpataod sin pag-istighfar, pangayo kaampunan patuhan Rabbul Alamin. Pangayo kaampunan ng mga parjusahan, bis-sagair wal kabair.
doon nakapardusahan, sibi-sibi, ibanda kula, suwayad to, daran na to, piya nga ngayuan, kaampunan, patuhan na bulalamin. Sibo da manahot maaslag pardusahan mo, ayaw ka tuan humali, mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena, in pagpataod, sin pag-istighfar, patuhan na bulalamin. In yan, mga palangon na agama Islam, hikapin na sing kahalan mo, karena, asal-asal kau kiarurugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalasahan kau sintuhan mo rabul alamin. Amo yad to mga palangon na agama Islam, parman sintuhan na bulalamin, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Parman sintuhan na bulalamin, sebenar tuun. Inna Allah subhanahu wa ta'ala, makasimalasa. Hamang katao magtatawat. Hamang tao danundaran nagtatawat patuhan Rabbul Alamin dengan mga pardusan niya. Makasimalasa in Allah ta'ala hamang tao daran na ngayo kaampunan sarum sa adlaw mahapon mahinaat patuhan Rabbul Alamin dahil hapardusan niya manahut maaslan. Wa yuhibbul mutatahirin, demikian makasimalasa in Allah subhanahu wa ta'ala hamang tao dalundaran naglalano singgin hawawaran niya. Amuyad to mga tay manguda ka maistam. Inday nga mga hikapinda sin hikahalan mo, dahil hamul ka sin Allah ta'ala, mapinda karidaan kau, kaulungan kau sintuhan mo Rabbal Alamin, pagpataod kau sin pag-istighfar mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyan, in parjanjian sintuhan Rabbal Alamin, hangkan na rin mga ayat kaiwanan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nasabot sintuhan Rabbal Alamin na Quran mahamul liya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun ingkaaw nan sin Allah ta'ala bat mangdihili adab kanila long sin Allah ta'ala o Muhammad wa anta fihim sa lugay yaun kau roon kanila. Artinya sa lugay yaun kau pa kanila naglundang panon iban sin sila o Muhammad di sila siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Demikian di sin Allah ta'ala sila siksaon sa lugayin sila pagkahalan na ngayo kaampunan patuhan Rabbul Alamin dengan mga pardusan nila. Amuyad to mga palangon hakama Islam. Di ikaw siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lugay ikaw nag-iistighfar na ngayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga pardusan manahut maaslag, in ikaw di ikaw dihilan par siksaan sin Allah ta'ala, kaulungan karidaan kau sintuhan mo Rabbul Alamin. Amuyad to mga palangon hakama Islam, inday nga mga hikapindasing kahalan na to, hangkan na in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman. Hagaita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakab tangan si Nabi Allah Nuh alaihi salam in aginiya. Fakultu istagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakab tangan si Nabi Allah Nuh alaihi salam. Inari ko lang na. Bakulto inari ko, istagfiru rabbakum, pangayo kamu kaampunan patuhan ni Rabbul Alamin. Innahu kana ghaffara, karna insiyain kaaunan sin Allah ta'ala ghaffara, Tuhan mangampun singkatan pardusahan. Apabila kamu nakapag-istighfar patuhan Rabbul Alamin, yursilis sama alaikum midrara. Inbungasin pag-istighfar pa Allah ta'ala, hangkan namatay mo da agama Islam, hikapinda sing kahalan na to, long sin Allah ta'ala, bangka mo nag-istighfar na ngayon, kaampunan patuhan Rabbul Alamin, yursilis sama alaikum midrara. Paturunan kamu sin Allah ta'ala rin hatasin langit ulan. Dihilan kamu nikmat sin Allah ta'ala, asal-asal, tirang na inlupa. Way na kamu iulan sin pilay bulan, bangka mo mag-istighfar mangayo, kaampunan patuhan Rabbul Alamin, paturunan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala ulan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, demikian pataurun sin Allah ta'ala kanyo in pangalta niyo, demikian dihilan kamu panubo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inasal-asal way pangalta, dihilan sin Allah ta'ala alta,
Inasalasal panyutyo in pangalta niya, patauron sin Allahu Ta'ala. Damikyan inasalasal tabya yaun tamanang di makaanak, dihilan siya anak sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, inyadto bungasin pag-istighfar, pangayo kaampunan, patuhan na bulalamin. Wayaj'al lakum jannat, damikyan dihilan kamu sin Allahu Ta'ala kakabun-kabunan, wayaj'al lakum anhara, damikyan dihilan kamu sin Allahu Ta'ala paaunan kamu kasuwa-suwaan. Inyadto daing hamanga parjanjian sin mahasud si Allah, hatiap-tiap beriman amun na ngayo danundaran na ngayo kaampunan patuhan ni Rabbul Alamin, daing ha mga pardusahan nila manahut maaslang. Amo yan mga palangwan haagama Islam, in karayawan mga palangwan haagama Islam, sin pagtawakon istighfar atawakan pagpataod, sin pangayo kaampunan pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ini suway na to mga tayo mga agama Islam, danundaran hihinang mga parkala ini. Ayaw kita niyo magpuha-puha karna in kita niyo mga tayo mga agama Islam na bardo sa sakita ini pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa lugay in ikaw na buhi di halaw man sin dunya ini, bukun ka maasum palihara dahing hapardusahan. Magpakahinang kasaan, magpakahinang pardusahan matay mga agama Islam. Kabalikan ko, siguro kau bukun guro, ustads bukun ustads, alim bukun alim, in siya magkasa, magkalawang, magkalupa, magpakahinang siya kasaan patuhan na bulalamin. Nasamabiad to, pagtawat ka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pangayo kau kaampunan patuhan na bulalamin, asal-asal kau kiarurukalan sintuhan na bulalamin, mapindaing kahalan, kaulungan, karidaan kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta ampunon sintuhan na bulalamin, indeng ha mga pardusahan mo. Bang niyo katumtuman mga palangon harama Islam, in kalagguan si pag-istighfar pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ha masana kauna, jimatu kan Ahmad ibn Hanbal, amuin laung ta jimatu hamasaniya, bang biyadi ining kalagguan, sin laung ta tungod pag-istighfar pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habuk masa mga palangon harama Islam, in Imam Ahmad ibn Hanbal hamasaniya, na awin pagtulak-tulak ni nga bukaw man paambukaw man, manjari di matong siya paambukaw man, nakahapit ha laung tawala pa siya nakatudyo matupakaw man sung niya tulakon, karna iabutan siya laung ta diuman na siya roon ha kauman amon kihapitan niya yaon, sampay miyadto siya pa masjid, na maid siya dahing ha mga tunggo sin masjid, inbang manjari siya matug doon hakid-kid hagwa sin masjid, karna magpalabay hadya siya sin laung ta room, pagbulat may naatin siya tumoy ramad to paamuin tulakon sin siya. Sa manjari hamasaya do mga palangwan na agama Islam, wala siya diulan sin nagtutunggo sin masjid, wala siya piyatug didto ha amuin laung ta hahalaman sin masjid, amuin nangayo siya bang makajari dito siya humanti sinang karungan siya. Diway siya tiud sinamuin tunggu masjid, di siya patukon dito hadto karna di siya kakilahan. Wala nila kakilahan in ambok imam dakula sin dunya hamasa na kauna hi Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Samanjari sampai tiud ang patiud siya pakuwa sa kitaan yung mga tayo mga agama Islam, mga sila laung ta amuin kaimaman hamasa na kauna, alim bakalan, amun bukon magbubuhat sinilingkuran nila, bukon magpakila hapag kahinila manusia, in sila amuin pagyanon nagpapatibaba, bukon matikarag, bukon mataasindahan, bukon nagbabantog sing ginhawabaran. Wala minsan siya nagpakila sa tunggo masjid sin siyain pagtawagon Ahmad ibn Hanbal, imam dakula sin dunya hamasaniya. Tiud siya sinamuin laungta magtutunggo si masjid, sampay nakalabay ng buok baker maghihinang tinapay, kita siya. Kita in maas usog tiutuod sinamuin usog nagtutunggo ha masjid. Simuok inamuin laung ta hubads maghihinang tinapay yaon,
Matupa mo in tao, nagtuod ka na Ahmad ibn Hanbal, lang na may tamutiod, maasyan pagwa. Lang na maidlaw na ka ako, matug di ha masjid ko ng ruman ini, hindi ko siya kakilahan, bukod siya tao rin di hay ni. Nalaw na bagmuri patugon lang narong kayo mo, doon ha masjid, at tawakan doon naman si masjid. Ay, ikaw na pag-adda pisablong, nabukon mo ito, ay muturan. Mamarahin na hindi mo siya patugon doon. Sa pagkahitod mo, ay mo hinangay biyayan. Nasampay hinang sin ang buok, taymanghod. Bariman, amuin maghinang tinapay. Dito ka man yan to. Lang nang biya ka to, taymanghod. At tawakan ba pa? Sari na. Pagkarit niya ka patugon doon, halaman sin masjid yaon. Pagkahangkarom na sa mimpiang ngayon mo, nasari na agad na kako, dito na kautuog, habay kurumini. Naman dyan nakakad ni Ahmad ibn Hanbal, madtupa amuin, lam tavay, sinamon, ambok usog, baker, at tawakan maghinang tinapay. Hiulmat niya marayaw, in Imam Dakula, sin katilingkal dun niya, hamasan niya. Sa wala kakilahan, ba't iyaon, Ahmad ibn Hanbal? Doon man haon mga palangon na agama Islam, dihilan niya na kukulangan marayaw, piyakaon niya marayaw, hiulmat niya marayaw, manjari ang paniya lang tatiwin hinang niya, nag-addom na siya sintirigo karna, maghinang na isab siya tinapay. Manjari hawak to siya roon, naghihinang tirigo, ay nag-aaddon sintirigo, lang takar na maghinang tinapay, iya atod-atod siya Ahmad ibn Hanbal, sinamon kakahinang ngayon. Sampay napansin lang simbahasa, kita Ahmad ibn Hanbal in simod, higad simod sinta uyaon, amon baker, di maghaliha pag nagpupungat-pungat hadyayan. Naghihiwal-hiwal hadyain higad simod niya, sa buyaon nagaadon sintirigo. Sampay na inu-inu Ahmad ibn Hanbal. Bang uno in biawat bat sin ambuk tay manghudyaon, yaon nagaadon sintirigo, in higad simod niya gihibal-hibal, sa kaula-ula aun kya kabtang niya. Sampay iya sumusya sin Ahmad ibn Hanbal, long na tay manghud. Biya long na napansin takaw, sa matsimbahasa, di long na maghaliin, higad simod mo, naghihibal-hibal, jaunin, biawat-bat mo yan. Long na ambuk maas ko, in ako lang na banglong na wayron da hihinang ko biya ini, wayron da kalikapan ko, sandaan ako nag-addon biya ini lang na hinang ko habit in mag-istigfar ako. Biya-biyak sa kulong na in simod ko, magkabdang sin astagfirullah, 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 astagfirullah. Sibo dalawang na, naglingkod-lingkod ako, naghahali-hali ako. At tawakan naghihinang ako biha ini. Pagkaway roon, dabi marako magbisara, labi marayawin, bibiyaksa ko in simod ko, mamungsin astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Amo yan lang na in habit, kabiyaksa ni hinang ko rin sintag na. Sampay na asumo si Ahmad ibn Hanbal lang na, kaan mo pahihinang in kakahinang mo yan. Lang na malukay po ang tahon ko nahihinang. In mga ironda, ako mibis sa uno-uno. Di ko sayang unlong na. In daran ako, nag-istighfar, astagfirullah, astagfirullah pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lang Ahmad ibn Hanbal kaniya, tay manghud, habya nahan lukay lang nahihinang mo yung parkala, yan, pag-istighfar mo, patuhan mo, Rabbul Alamin. Uno lang na in baribakas, kaya na naman mo, jimatukay mo, halukay sin pag-istighfar mo, puan tahon na ko nag-istighfar, patuhan na bula namin. Inagay siya ng buktay manghudya on baker lang niya, halukay kulong na hihinang in kakahinang ko ini, wayroon, alhamdulillah, wayroon din ang mga pangindua ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, malingkan, mustajab, tiyay mahadjaka ko sintuhan ko rabula namin. Kataan sin pangindua ako, piyuhong kumiyuhot ko patuhan ko Rabbul Alamin, iyanog hara ka ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, baha,
bungasin pag-istighfar ko kanya, puan tahon na. Amora kumanlaw na. Aun hambuok. Piya ngayon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maluway ko na piya ngayon. Sa wala pagyarihil ka ko sintuhan ko rabula namin. Sa long na wala na namugtuin huwat-huwat ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin insya Allah ta'ala. Hakasamutan, iwan hakalugayan, mustajabun datay maundak ka ko sin Allah ta'ala yung pangindua ako ini. Long sin Ahmad bin Hanbal, unulong natuan, inambuok piya ngayon mo po Allah Ta'ala. Amon wala pa natay makay mo sintuhan mo rabul alamin, wala pa dirihil kay mo. Inhambuok lang na piya ngayon ko po Allah Ta'ala. Ya Allah, ariku, Ya Allah, murah-murahan, bangmayan, hipagbak ko, kakitaan ko sindua mata ko. Imam dakula sindunya hi Ahmad ibn Hanbal. Amuyad tulong na tuan in piyangayo kupatuhan ko rabul alamin. In bangmayan kakitaan ko sindua mata ko di hakabuhi ko dunya. In imam dakula sindunya alim bagalan hi Ahmad ibn Hanbal. Amuyad tulong piyangayo. Insyaallah ta'ala lang na murah-murahan bangmayan. Tay maunda sinalo ta'ala yung pangayo ko ini. Simu dah ka samutan iba na kalukayan. Wat ako po Allah Ta'ala. In hir-hir na ka ko sinalo ta'ala yung pangayo ko ini. Dituhan ito mga tay manguda ka Islam. Wala na nakatahan ni Ahmad bin Hanbal. Karna supaya kuyakan in pangatayan sinambuk bariman niyaon. Nagpakilana siya. Lang na tay manghud. Pukunhat mustajab sin Allah Ta'ala yung pangindua mo sa gamayan giyuyod pa sin Allah Ta'ala maripalaumbay mo hi Ahmad ibn Hanbal ako na inilong na in pagtawagon mo hi Ahmad ibn Hanbal amo yan mga palangan harama Islam in kalagguan sin pag-istighfar patuhan na bula namin hangkan na hinangon na to habit mga palangan harama Islam in nag-iistighfar hadji kita ni Allah subhanahu wa ta'ala bang wayroon da kabtangan kaya kabtang na tubukon marayaw ando marayaw in basain dila mo hapamong mo astagfirullah 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 karna inyan hikala sakay mo sintuhan mo rabul alamin ikapinda sing kahalan mo dahing hamangi parumayaw dahing hapamarayaw lumawi indayaw, insyaallah subhanahu wa ta'ala mga palang nakama Islam, miyabot na in waktu singkitan niyo, aon pa dahing mga nakakapin-kapin, sungko sabuton kakahinan, hikapin na singkahalan na to, bi'nilay subhanahu wa ta'ala, kaluramayan makontinyo na to, hapagbak na to balik katampat mulya ini, bi'nilay subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, piyag barakat sin Allah wa ta'ala, hindi man na to haruman ini, sarta yampun sin Allah wa ta'ala, impardusahan na to, Pinda sinallahu taring kahalan na to ding hamangi pamarayaw, ding hamarayaw palawi indayaw. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, mamaid na kami kanyo, halapal ka sila sa saplag bakatan na tiranan, mayo masuok abutan sinswara matanog ini. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين